Neće skontam. Mile! Gdje si Miki? Mile. Gdje si Mimo? Sad, vidio sve se čisto. Frizure. Sam ne volim reflektor. Mimi! Kako? Malo zajedno baš. Neće O, doći. hoćeš telefon? Aj kako? Ma desi? Desi? Joj, gdje sam ja gleda? Mimo? Joj, zgrabi. Ej. Uf, baš bješti. Neće, ne može pasti. Opa. Ej. Šta ima tu Mimo? A? Šta je to? Ej, evo ti Miki. Vidi Mimo, evo ti Miki. Šta je to? A šta je to? Interesantni telefon. Ej, evo. Daj. Joj, Miki, zezat, čiča, ne na telefon. Gdje je Miki?